tobali berhuho khada bazima khande tihale moroi bazura luka faza filibitu ayati filizara irugi ayati si filiziwa imane taromalilo walani bame isawa Yerusalema baitere daludana Samaria bataludana Galilea bairugi manua side ide balala bafaluka ia zobu auri ira matua dafulu le lahata era bamu au ira lamane he Yesu sama hal hakusita tanda aga bame ila ira ba imane khura miami roma ami bagere batubali bare amoy ande badhe khura basi samasa me ila no dehe ba ifuli iya I ebwa alinia banono balang itu hidana funania wanganda sahagala khania badaba Samaria da Muhammad Yesu imane hada tenga da fulu irazi da hufur heza sozi da siwa hadalani ilada zangamuli baba musumangi lo balang bayro ni habe ada bai mane khania faso fuli no I orifi famatime anda menganda ita Yesu Kiriso omasiga baiden anda agama angirenuisi daromali ade fahalga ombaka ke mahadago hitedeu yadu ama inani omasi ba deiso aya bamberogo sino ubaso ande kheda siso bazura luka faza filibitu ayati filizara irugi ayati si filiziwa bano wau Yesu dae baba asumya bagulidana baba nuri-nuriyai geturia sumusodede baba ngombaha bani hafifu salala bangurifiana ena ula senda banua zorugo amaina nyo masia badai zo aya surah luka ande natahau geta osisi baluka sama sazanura ya ia ba soduho zuraluka ande tuho amarahuta ya yada Yesu Kiriso zangheli lo walangi sinoto baliniha ia surah ande te surah ia sekitar tahun 60 irugi 60 atelu masih basura ande te bagi fitu fosate soba mobere soba ngombaha fatu hari zangifa soba merektaiga wanurege turia somusodede sogay wanurege turia somusodede bambanu Galatia sogay wanurege turia somusodede ba Yerusalema sogay ni fatunania hebisa ba makau Yesu ba hebisa banahai ba femosonia na tau gatau sisia bazurane dania dazi tobali ngenolinia ama inani umasia badai zo aya suraluka ane banoluka sama sazanuraya ia ifauhe khedeofilo atafai kita dania bazura luka bazasara ayat tisara ba ayat titel bana tafahela bazura halu zinege bazasara ayat tisara so bada ewai lahaditei zanura surah ande bahiza no faduhu dadani hakiriso yo tarai bereta
nata osisi ia molo sejarah gereja niha kiriso ande ama ina ni omasia badai so aya luka ande nata osisi ia baya ia banoni hayunani halwania eroma ya da solau daludanu mabali Indonesia ialah mane dokter na tafai kidania bazura golose faza ayati fili noni hasifatu duhutada khalowalang ia sila faroi khawaulo babanuria getulia somo sodede tafai dania bazura 2 Timoteo faza ayati felezara basura vilemo faza sara ayati 22 Bazura Luka faza felevitu ayati felezara irugi ayati feleziwa ade. Bamudane dane iya wow Yesu memo iya baza Maria meyo tarai Yerusalema ma iya membaha banu azorungo anda baturia bangefa ena adozi ni hasino tekiko sino tombale okataga fuha sino ibaba afuha tola te ohe khalowalangi hana menno songa tawarani halowalangi somba aba aya ya horanga tawa Yesus sama sazimai baba membah ena tozi samudongo tarumali anda balasenda mangorifi ama ina ni omasia badai zo aya bazura anda ena tahu geta osisi dafulu ni hasobawauri iramatua Bazareu soira, bazareu la iaigo. Meteba ya hata ira baniha. Atau sisia dania tafagi bazura telumoze. Baza fileda lu ayati afumla 5 afumla 6. Sino genabung ori anu. Si sofa khabanasi. Bateba ya hata ira bazisoniha. La nuha sino asika bawa dan be hana me ya ira ade sira ira il ya ira ade sitauna so kharabah site baygoh so kharabah silo daludan ya ira ade ni monya itu tiba so ira bani sonia satu tiba soira bagamulo bayro gulum basewa soira atafaki dane bazura 2 razo pazafitu ayati telu baso bayro babagoli mihasumu auri daufa fauma la maneh nawara hadia wata iyai godae balazimate ita pada ita ila mabagini tefuna mihasumu auri Balos ay khur apa umuso beto. Hana me tebay so ira bangutawan. Tebay hatu ira bani hasato. Fakha sogoro ita di so khur. Fakha satau ita. Ada ama inani umasi abade zoaya. Bamber ko ande bazura luka faza filenitu. Ayat filezara irugi filezio. Yo makha khada bada. Bisa Yesu. Pengombahannya tulia bangi tulia bangun kendaniha ane sida nata osisi kendani yo tarai awa mem au memang ngarengar hai wa khana Yesu yang forma ngami khode dai bukti bahwa Yesus Kristus tengah haba ni hasa mesa yo bukhal duria ba murifian nagai fefi yo tarai mo tege zalame lumalo bania sigide ide fa ofeta bania hodege ba ide inala sudah banga ila duria ba murifian amaina ni omasi ke bate soal atau gatau sisi zuraan baba banga ibu bertuan munghala itu balik amarah masih to bali toy daro mali ane
ya da anda sama gede fai pada da sohaya di timau anda sama gede da fulu dan niha ande bame au ira ke Yesu Yesu sama hal bame ila ira Yesu ayo yang formal ani khadir ada zalwala hatta si sama sadana buli ke Yesu mayayada sa mga na badaro malian stumali amaramtan ada sa mga ya dada sa hagul baba orinan no fatolo malan de mana si farunya no soya amainan nyo masir baday suaya hana wani si samusana yan sa magul pamakau sinusokan niya pamakau sinumundugi motonya sinuso bagulinia badukonotonia banagulenia badalania no itolo iya lowalang no itolo iya tanga Yesu ada no ya mualaga hanya bapade hadiah boleh sidung kira-kira niat kau. Dari mana sih kembali tuh darumalian. Pamati si mereka. Berapa matinya ke Yesus. Berapa arut dan niat ke Yesus. Berapa orang yang masih tak perlu ada. Ifono nongo Yesus. Gereja yang melanggar ke berapa madem. Ahet apa betul aku dia. Ahet akhirah. Lepas saat. Patu ubani bahkan senda sukacita amainan yo masih pada soaya sodo buah fosata jinanya fa ema pada romani mege nombe itu bali tu famati si mai favori sar do bisa mati bate pada amainan yo masih pada soaya rupanya famati ada yo he pamado bani tahu getau sisia dari ba ayati vele eva imane manguma ba me ila ira ba imaneher mi aroma ami bagere batu bali bar de amai ada badaheur sesimpel itu kah mi aroma ami bagere lelapa tuga iraya nasi dahuluan lelapa loy mahemol lelapa loy basidua mol lelapa loy davito ketika larong Yesus labwa iral fazawa ira hana besok goy tedera ina atulan te padelo ira da goy tedera bagolo Yesus abo tu padedera la Yesus ade tinggal sekedar sangubahaman tinggal sekedar informa iman tetapi ada satu jawaban dari keinginan tola ifadheur ramakala mainan yo masih batu ayah atau gatafai jidanya bazura Yohane fazafile fa ayat tiu haywa bada yaudo lala yaudo wadu yaudo wau leson di aman sila mana ya si dahulu anda no mengerti ira bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya mendapat kesembuhan malala satu-satunya bahwa anda dapat ada lelalabu anda melaromo dan niwa Yesus ada nyame foromani kagere langsung ofani orang langsung ofani lapor Yesus bazura Hezekiel fazatel ngaflafitu ayat
jua pada ufo ami ba ufo nagole ami ufo uli ba ufo noso ena auri ami fa aboto pada demi wano ya odo Yehova. Ada satu kekuatan masuk sebuah kekuatan bagi dafulu ande Yesu ande si to benar si no mangundasia ini mampu dehera penulihan mampu dehera lo musuh de mengambil amaina ni umasia badezo aya na tahu gata osisi adanya sogo hita de Yesu amatengi irani fahal ande ira sidafulu ande keger Bruce LB na tahaw ga tafagi bambukunia fight and healing iman dan kesembuhan soaf ang abuazi tobali oh hita da Yesu molo kajian Bruce ane ya iya da si tobali ujian hara hadalah mama memendua dedera mazui levadu dedera baniwa Yesu ane hadiah momen dua dede mazui levadu dedera baniwa Yesu ane ini ujian iman si dua ya sogera uri sila itu tengah hafa asahimoto mengamuli tengah hafa matoho mengamuli tetapi ada harapan baru uri sila itu mereka 5 pada tengah bulan sitalu i oroma bayo mahafa mati ke Yesu ane aldera bagi Fanoto bahol Luka pada 5 ayat 2 ifatuna siya ibadaana dani Herisa wafa matian ni Yesu tubali fanoto da bahol efa bang normal fa belum malan hana na tau sisia dan ira-ire ane bala tentang siya bisa Yesu ane mesok Mio mahal dunia sumusubi. Oya zile fadute da ira. Dawa ifake ni hasobori ande sidafulu. Nya ni romala mi khadir. Nya ni romala mi khadir. Satu hal bahwa fakhsi sobambo tola gena mamatita. Tola to bali sumber bania sebagai kesaksian bahwa ngubah khara. Wa Yesus tola amainan yung masih badezo aya matahoge tahisa tededa oya goy nawalawa makau ziguna ba maurida bungi ba mama soba makau boto soba makau gera-gera ni sofuda no akamu au itah Yesu no akah taangarufilia siduhuduhu hatta no eta khadabani badad no eta khadaba aila no ta erog egoda no ta otahege ia no ta fodondong hadani mo nya khada bambu kuzinuna ya roda da zindunia bukuzinuna nomoro 2 ngotu afitunga flasara ayat isara boy atau anda uga fatima kemana boy silang padudud wa kamu zobu si dafulu ada oite dedera enak demah si manoga ita na sawakada kabotu kebau buku zinuna nomoro 2 ngotu afitunga flasara ayat 3 ibe eva omusodod
zodo wa mati dasa ibe oh hau dada na le faroi sa eta na leta dana na bazo masi itasa amainan yung masih bagi sohaya hal kemanutun kita kepada siapa kita berharap hal tak anda banget hal Yesus sampai kita famadu amainan yung masih bagi sohaya mege imanes ito balituho famati si may pangorifi dua dozi samatian bala orifi yang menganda sebagai dozi samati ke orifi elvo satu buat samati ke orifi mege hafa maduhur kuah oyaminya ketika nun sedaba madehe no dehe iya baba makauni pertanyaan naiful ya Yesu manganda sawagel baba ginata iful ya Yesu ada dania itu ikhnya tawaran bauri sila itu Yesu atau sisia bago talo di tafuluan deh baya tifile lima irugi file ziwa sosa masa hasa masa zangamu hasama sa may kay Yesu mga bu. Kaya dapat sa Maria. Dapat sa Maria ade na tao sisi. Upaya ira ade na yang banuan dapat sa Maria. Sangol walanggel. Tetapi menu ila muziza no ila babala lo walangi banu sa Maria. Fulia kay Yesu yan sa Bambuku Zihun nomor 2 ayat tisara ini ayat itu wayo badal suno sohaya sama tikeni ay omusoyo de mebanu wange bual bunde zalawa suno sohaya ayat 2 suno sohaya me bebual me idoziga ba me esise banu fahana ibe bazamati suno sohaya ayat 3 suno sohaya irorogo ita bai fatara balala sadar dozi niya sumasi ay molong suno sumaya si samasa ade no ila no irasoy isa may wada de Yesu Kristus no tola de iya poroy baba makam ifuli ya fuli maya kay Yesu balagi ni dan mga luluya mga andes sa wagun bahkan iwaba na edwalin niya may au kalawalan hana may ila may buat dulu mawanya na may ila may buat todo Yesu ana uhuduh teba isulay he itu au iya apa dituloy oh yang panganda sa wago ama ina ni masih ba Yesu aya bibig niya sa buat kawakan Yesu ada haywa falso fully no i orifi ada satu jaminan pasang amuli ke Yesu pasang anda sama gulu ada tawaran i orifi pamati kena ang orifi ada i pangorifi baban mafuri i amwalaga kedalam malan berapa mati wayo masih ani halo malan baba yang malaga ang orifi ama ina niyo masih badai so aya situ wali amarahu tabada romalia famatian Banosi may pangorifi, heba ba makamutuan, bahiba ba makau bangira-ngira, bahiza, natafay bago talo di dafuluan hasama sa zaman. Amay na yo sosoy tabaday. Apakah bazida siwa niha, mabazi sa masani sa garuli, kay Yesu bagangan sa pagod. Tatafareso da za masana. Babaso da babutuan, asisitera ita famakam. Fekhe bapanan raik baywa bazura 2 Korino ayat film itu famakodaan sa sila arara
baya soga khada la khami segua silo aitu irege fahon anona si Yesu bawa ni wania babai olive waga manganda sawagala ba i orifi da uga yai tol italo malani yado